nk'abantu binjaza binobtebe komeza Western barukunywa bakunywa nko busoda rero mwabeshongorera timurabatinire twabeshongora tarombya kutina no kweshongora tokutina abantu abantu mutinira mukaza ho mwayeshongora twashona wenda abantu bona babagira yana nda kubakora ki kuturya yana nda kubarya Yesu witu itaturya barongo ijamisho gawe tetenga mani gawe ebijezo nibinji amuzamu konkata batwini tweri tubatwine shonga Yesu witu itaturya barongo ijamisho gawe tetenga mani gawe ebijezo nibinji amuzamu konkata batwini tweri tubatwine shonga tukaza kuzarwa twashanga challenge wababora reba bakazarwa nenji nangwa nabandi nguno shotine misamba akunde bari NKORE MEDIA TV nokore chamani tugiye murembo rwambara nibanyeta Beazine ZJ Serebu wambara niho tukusinzira tugiye runo tavani niho twakuherereze rizoba of savage ni wari ya kamera kandi nyowe nkaburijo wandeba of course nimba kwinire celebrity an icon. Anyone with a talent, anyone who is a star, anyone who is in showbiz, tubatuja kuhereza. So nene kuretebwa ba Nick Products nibakore ibintu nka Nick Petroleum Jelly, Nick Soap, n'abandi binja bakututama kasente kabo, ka Massive Records, Massive Production, Massive Films. Nabone batama kasente kabo. Mwe bari mnongo. Erizoba nyinabarungu. I have the twins nyana basinjire mpaka ningasha barungo basinjire mpaka zo kweshongora Kids Festival last year Nambore niko ekeri Kids Festival wandi kari na nimbasha mutura muswe kandi mugambe munonga tikwe muramusaba kutureba TV kaza murebo mu kamera mwasi bamutawasebo agambo kabanzo Mwasi bamutawasebo nabanyawo turyawo nibakweto izina ryanje nubanyeta Nyakato Christine Mwasi bamutawasebo nabanyawo amazina Nyangoma Patricia ni murugayi turuga okwe bukanga ni muruga bukanga dadi wanyu no kambuzo Chakahenda ekubwo garuke dadi wanyu no Chakahenda no burabura Chakahenda no burabura niwe dadi wanyu no huwa batize mutandiko kweshongora dadi akabaja mweshongora imwe mukandi mu bibasa tavura TV TV byagireyo kazayo na radio n'amasumo abantu bona babyina mwe nukakeshongoro kanya kimukunda nika akukunda na Yesu witu mukasinge mpaka nahora ngo mukasinge mpaka tukasinge mpaka hamwe tunena keshongora kanda kasi boretse mpaka mukazishinjira nkari kasinjiro kwe nkai mu Uganda mukasinga ba Uganda yo nabana bakabataho mwayeshongora no babatwireye akatweta tuja ngoma twashongora festival mukeshongora festival no wabat kumwakira stage akari honka abantu binji akabantu binjaza binobtebe komeza Western bakunywa nko busoda rero mwabeshongorera timurabatinire twabeshongora tarombya kutina no kweshongora tokutina abantu abantu mutinira mukaza ho mwayeshongora twashona wenda abantu bona babagira yana nda kubakora ki kuturya yana nda kubarya hatinka hariyo babe baruho abantu binji baba stage timuratetemere turatetemere nangwana mukeshongora keshongora kahaka asinjire
Yesu witu kakashinga. Yesu witu mukamwemerera. Abana basanye kabona batanuka 12 cent. Wow! Hati kumwabe muruho mukweshongora mukamwemerera. Twatwemerera za turukweshongora abantu nabo baruse. Mwemere mweshongora bakutureba kamera TV. Yemerera. Mweshongore kara kumwasinjire. Yesu witu turyabarongo. Zamiso gawe tatenga mangawe. Ebigeza nibingi omusomu. Kogata batwini tentu batile sunga. Yesu witu Munonga turyabarongo. Zamiso gawe tatenga mangawe. Ebigeza nibingi omusomu. Kogata batwini tentu batile sunga. Wow! Mwana mwenda kutauka mwamwaza kuzina? Muzine turebe. Munonga wow! Mwenda mwiyijire. Wow, mwebare munonga. Hate muko mwahereze kutoshongora keshongora ako babahekera bocira. Batekirabo Sente. Miliyoni. Iwo ukazibarota. Bakusomesa kugira ubwenge. Bakakusomesa bagira ubwenge. Oryo mushakanga. Mwena mujyo mpiwani. Rero mpiwani wamanyire kubara miliyoni mwakajibaro kajikwata. Hazo sente bukambushana. Buryo bwazinga. Buryo bwazinga. Azabushana na bukwatine gonkale. Akapapura kamwe mtware nkebi. Akapapura kamwe ke mtwaro zinga? Ati mukabaka sente mwashemererwa. No wabahandikira keshongora akakumwana mweshongora. Akatwegesha twakakwata. Twagenda mu Uganda twakashongora abantu basemererwa batano. Wagira utenti? Kaladi tukapakega. Ateka mwengo. Mukumwabe ni mwegadadi yabatera nenkoni. Ngo mukakwate. Dada kakoraje kubatera ninga kasobya. Akasobya. Kandi ariko ndamwega kesongora ngo tokora muki. Ayenga. Ngene kutimuri kusoma timujya yishomera. Mukani mwenda bahe sente. Ngene uzire sente kubazi bahire mukani mugura muki. Kantugura muki. Iko bumotoka bwo vugamo. No kireba miliyoni imwe gura mu bumotoka. Iwo nogura bareke. Iwo nogure motoka iki. Impango nkiji nkenyiri. Ovuga ati kugura nkejo. Nogure bata. Nogure ya gurini. Abwente nokunde ya gurini. Asi ninkunda karazikari. Wow, kare katugendo misho. Okutore bari NKORE Media nyina barungu. Nyakato na Nyangoma n'abacaka henda. Nibo basinjire mpake za wiri omukidizi festival nambore. Kandi hati abana baho mu Western Uganda nimbasima munonga. Mwe bare ko shongora je. Hati kumwajero mu studio mukatwara mu studio mwatu recordinga. Recordinga abantu bona bacengane sumuzabo bateka bandika Nyakato Christina ni Nyangoma Patricia bakasanga basanga Nyamonyo na Yesu wita. Ati kuba kwandika Facebook ninga nibatandikira unka asimu leta Facebook nibahandikisa asumu bahandika mu Nyakato Christina and Nyangoma Patricia. Hati ni hijira muna Nyamwonyo. Hati Nyamwonyo neneza ho mucyayenda no burabura. Hato mucyanyo Nyamwonyo neneza. Nyamwonyo. Kandi aswandika Nyakato na Nyakato. Anahare Patricia. Niza swenkazi hamuna Yesu wita. Zona zije. Umurundi kumwe. Sorry bana kore sabayi kuzu. Mweshongora nabo. Ati kumukutame byanyu
nane byabo byije nabo byabo byiza ati noba nonda noreba chipemba banditsa ati katugere umuntu yabagera ngo mutagaruka yishomera umugume mukweshongora ni mwikirize Hero no yikiriza to kwenda kusoma asaba astwabire tukwenda kusoma rero mwana nayanga kusoma ati so akundeba mwana nayanga kusoma umwana ashitire kusoma weze akire kusoma kongiyo watagonda kusoma mwe katuje tori muno yeshongora ati waiza kusoma noendo okoreki nkoreki ati yo noenda nkoreki yo noenda kuisha kuba ti waiza kusoma kuba ki tingwenda kuba kuba nasi noenda tokwenda kuba nasi tingwenda kuba nasi kubanga nyoni ntina barwire notina barwire kandi wo ati noenda kuba ngenda kusinga yo kutina barwire gambra manager ngubati tugende zokore angoa bakubasa tinkwenda genda umundebe izo gambira ngo kwaje umurwire na kutinisa ati wo nondobeti kale niyenda mbeti iwe nondobeti kandi ati wo nyenda mbeti mwena ni mwenda mube bati sa mwena ni mutina barwire abarwire timukwenda mube bana no batino kachokonga ogogu nabatina munonga ogunatina munonga konka wena iwe no batina ukacha barwire ayiruko msinde mpaka mshaza kuza kubyama ayibamba akuture bari Nkore Media TV twine Nyakato Christine twine na Nyangoma Patricia waja nagumari Nyakato we hati iwe kankubuze kibuzo kimwe no shomet P1 twana tugam P1 reka ugagarukemo reka uguna wagarukemo mwena ni mushomo P1 bakugira ngo naba nyine nkenti 3 nkagita wenti 10 ni msente zinga cyakurema tinakubuze tiko kara kabuzo kamwa ko kusembaye nokunda kurya ki ngunda kurya cyakurema nato kae nikunde kurya ngoko nokunda kurya ngoko wagita wente ni kumna wani mutonga mgeni we nkubuze cyawe wakwate mbuzi ukagita wente amani bibati Sisa nankazi nibituramu agency aka nankeji entama zara embuzi bona ntama harmwezi sisa nankazi kwatagana nenta atentama igamba ngwiwe naza kuba mushiya ati gokanguzara bana bakoraki bagumba kore kare katugaruka music ebyo nabyetegere mwine cyeshongore cindo yirewe cyo kimwamugambe cya yes baceta ciya mutero mungaye tubagambe baceta ci kamba tero mungaro baceta mwena ni mwize tumwembise shongorere baracere mutandika hamwe 1 2 3 we go mwena ni mwize tumwembise shongorere amtiza Yesu akabamba nebona muwasiyona zimagumtiza namazize kumbise ataka keshongoro kae Ndeisabire omubazire bitu musaserere kitabere tukwenda kureba bazengi murana yego nani mwize tumibise tumeshongorere mziza Yesu akarane nganda nubura mubasiyona uzimagumsiza namazi mwize wow kare mwije tusibura bakutureba tikwe ubanje ne bakwita Nyangoma iwe ne bakwita Nyakato tendagaruke gakubuza kanyenda gukta hati turi muntu tusibura bakutureba tendakubuza konko yinira rodinde hati turi muntu tusibura bakutureba ari Nkore Media TV kanyine Nyakato na Nyangoma badya nabacaka yenda bintu bweshongoroka bakasinga impake za wire za nambore nati nibagaruka babasinge tikwe
kumuragaruke n'umugarukane mu basibe nikoko nango agamba wacitegereza ati ni nyenda musibura bakutureba bana benda nk'ibyeshongoro byanyu ni babyihanka a Facebook biro ibyeshongoro byanyu birari iki a smartphone niho biri so muntu we nayo ni smartphone andike ho nyakato ati mubagire ngo okwende byeshongoro byitu aha mubagambire cyo nango kizo sanje zo pata ni cyeshongoro cyo giga nato mutine mwa cyashowira ati ibashora kare ati kumanya kweshongora ati twatera abasongora gisa cyo kaneria beso iwe shikota gine gisa cyo kaneria yaje ati byo katubirgo nyine nyo tinkuma kweshongora ishoceri rya beshongozi ne ryanyu kumura kore ninza kore bagarura twe anyway kare tsibura bakuture bakwenda music ya Nyakato na Nyangoma no dishanga hariya ahari no tai a smartphone wo ni hodata iweza otaipingemu Nyakato Patricia Nyakato Christine and Nyangoma Patricia ebyeshongoro byona a Facebook muri a YouTube muri musebre cyo sitama siburo murundi ati ngenda mu basibure buryo mwasibuze bigambo bye sibuze cyawe bigambo murareje basebona banyabo twabasibura ni tukatstawo zo kureba mama witukanye sigerozi abona tune sodia tuzagaruka twatagane oya natureba ari Nkore Media ebyabati bikuza kwayo nibanyita Beazine ZDJ Serebo Wambara nandi haruno tava niho twakorera kandi utakayobwa Nick Products niho sponsoringa showeji yakwatwa Asman of Savage ni wari ya kamera DM Swagariyo Mashweko Asman Mr. Life Kabaka Sakida nabandi binju bariyo I sign out mukama nakora barongo mwatitera mwena ni mwize tumimbise turushongolere umsisa Yesu akaranenga mbabuzima nabura mu wasiyona uzmagu msisa namazi mwize tumimbise bye Headmaster, enaku zino zonna Guardians bira wabweru sikyasomesa. Wanji. Headmaster tansaba bwenkanya. Omwana we yali yeetakula nnyo. Nga bagezezaako buli kimu kiganye. Namusanga akaaba. Bwatyo nansuubiza nti singa mbawonya okukaaba. Ampa obwedigaalo. Nedda, buba bwa headboy. Otyo ekyo. Bwentyo namulagirira Nick Abojeri atamanyi mbadde za nsusu. Omwana yatereera. Ng'asanyusa. Nagabira abaana ebizigo ku ssomero lyonna nga bayimba linnya lyange naye nga byo byamuwonya nnyo kituufu Nick Abojeri okuva mu Nick Products tamanyi ndwadde za nsusu bisangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna ezikulinaanye gw'omusoboze yikuba ku simu eri ku screen bambi kyokka era obwedigaalo teyabumpa God bakuwa obwediboy nedda kati bampe obwedimansita Nick Products liko obutonde bufuge. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.